Kamehameha Hawaiʻi kilo mo kula e komo ole hire na ole hibai hona kuna po kaho ake ia he ule yo kawa au helele a na mauka o au lele e komo I kaleo ki aloha ni au ike ki o vei ka puo na hae ke one e inui ka awa kāne I ka nuai Hawaiʻi ola ya kini a kua ya oe When the couple was dying, all the aliʻi had sought was help, but all the mikiona brought was smallpox and measles, all the sickly disease, only hurt and death, nothing to put their mind at ease. Honolulu, Hawaii was where it started and spread by contaminated clothes and copper sheets on their bed. But how did Akupuna stop this health attack? Lili'u stopped the boats coming in and said go back. Over 5,000 died, but I promise you it's not in vain, cause now there's a vaccine, a cure to help the pain. 30% survived, the sickness is gone. Now our lahu is thriving, vibing and carrying on the legacy of our kupuna who have passed. The message they carry, koko Hawaii everlast. Makalau papana le pela e noho wai e balu haneli mai yuka ikai he maʻima e ele he kaʻawale he lolo oka mana olana kai ho oko umai ki aloha no ka lavau e inu I ka vai awa ha'awi pau ua lava mako I ka po haku pauka I po haku e kapu he mele he noa no ka lau papa Kūpaʻa ma hope o na makamaka We still standing, we still here e Kūpaʻa Kākou he huli here O nei maʻi he pela he maʻi puʻupu kahi I hala ai I Honolulu Hala na kanaka I ka maʻi ahulau E 5 kau kani mele kani kau Kawoha o liliʻu mai holo I ka moku I lolo ana o iwi I ka ua loku E ulu I ka lani a me ka honua E ho mai I ka mana I nei pu honua I kua huku I kua ko He haa he moku You already know Noka mo I ka la kawa he iloa I ka pala kiko oia Noka ho ola Maka hiki kuma walu kanaiwa kumakahi Awe he kanaka I ke konu o ka maʻi Hele loa I ka maʻi haku una Ke ala o ka hala o mapuana o Hawaiʻi Pono I e nana I kumo I mai ka lala ni aliʻi a I ka pōkiʻi E mau ai ke ea o ke ia pai aina A e huola o haloa ke kaina. We still standing, we still here e Kūpaʻa Kākou he huli here Ho ea mai ka maʻi mai ene lani pai Maluna whanamoku Miki o nali umi kuma walu kana ha kuma walu Hala o liho me kama malu o ke ku palehia a ole inui Hala he hapokolu o ka la hui ho o ko kana vai ia ka lapa au No na haumāna hou o na kula a pau a ohe ne e hope He holo mua Ola na Hawaiʻi I ka maʻi ula O ke kau o kana hoa ni me ku Kau ke haki e ki e Hīhīmanu O ka ilua kau kani iwa ka alua Kui e ka lono a puni ka honua Mai Amerika kahi maʻi kolona Na aloha aina I ka malu o kaiona Kūpaʻa kula I rio a kono hiki Ke lele nei ka maʻi e like me pākiʻi E ao ia ana ke hea ka mālama E mau ana o Hawaiʻi he wahi pana Okay, come,
Kākou he huli here. We still standing, we still here. Kūpaʻa Kākou he huli here. Aloha mai kākou, o makala rosa ko inoa ae au maka papa Hīhīmanu A Kāne, and he mana o pōkole no oko, so ma keia wā, maopopo au, make oko, make ia'u e hawi pio, no ka mea, he mea hou keia, and he wā kaumaha loa, but ʻaʻole hiki ke hawi pio, pono oko e hana i nā haʻawinas, e hana I ka chores, e hana I nā mea, e noho makahale, pono oko e noho makahale. So, yeah, ma keia wā, ʻaʻole hiki ke haʻawi pio, e paio a e holomua, and me ke la manao, hiki ke hoʻopau I keia me ka wiki. So, mahalo no ka holo he ana mai, yeah. Block out the things. Block out the other thing. Boom. Pina me ke aloha ia o ko o kamakana, and I know that there's been a lot of talk about, you know, everything that's going on and how none of us expected this, none of us saw it coming. None of us could have really, but know that regardless of how we may have left off last time we saw each other, each and every one of you I consider my family. So, and I would do whatever it took for each and every one of you guys. So, never stop being Hīhīmanu A Kāne. We've come so far, and there's only more to go. So, aloha ia ʻaukou.